Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke mangabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini subscribe nje awubizi imali, kumahhala nje ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza-ke laphana-ke usucindezele ibhathini usubscribe njengamanje-ke udaba okulethele lona namhlanje. Ithi-ke sekumshubele-ke laphana-ke u-ANC obehamba ekhankasa emizini yabantu-ke. Ubethi-ke ubathembisa-ke laphana-ke ukuhle okuzayo-ke abantu-ke bemfake imibuzo enzima ahlulekayo kwayena ukuyiphendula-ke laphana, kuze-ke kwavuka ngisho imimoya-ke laphana-ke wazama ukuthi adambise-ke isimo. Kodwa angifuni ukuthi mina-ke wezwa ngami, ngizokudlalela-ke ividiyo-ke uyizibonele wena. Ngisacela kuwe laphana ukuthi-ke masibonile-ke le video lena-ke ungene ema-comment section ufike ubhale ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindezela nebhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le clip-ke awuyithokozele. Thina abafowethu abase so nala izinto ezenziwa ingane ziyadla ey'koleni, into kade ingenzeki. Iy'ngane zoba ezidlayo. No, it's a fact. Yabo uhulumeni ayenza and okunye iy'ngane zethu zifunde ema-private school, so lento eshoyo ayisebenzi phamo. Eyami ingane nje this is my territory, Pamo. You will never win, Bab. I know the problem. I suffered a lot ngaphansi kwalento babe. Ngoba ngithi ngitshela democratic movement. Ngizalwa 91. Izizalwa ngo-91 zotshela. Not my fault, sithi uzalwa 91. Yebo, ngeke usitsheleke thina. Ngakho sithi ngitshela ongathina siyazi siyazi. Yabo nje ubona subscribe sisuthi. Siyazi. Awufuni sibe emotional. Ngifuna sikhulume ngahle sibe siyazi. Yeke nje mfethu, hamba utshela abantu. Sinikele ivini. Awungeze.